Sawubona gogo, igama lami nginguNikiwe wakamchunu, ngiphuma la eMashelela TV. Ugogo ngicela ngitshela ukuthi ungubani? Mina ngingumsoziswa lami lamabeletho igama ngingumsoziswa Sophie Mahlangu owaziwa ukuthi nginosinki. Ngihlala kuphi? eMpumalanga kwaNdebele. Kusho ukuthi ke ngimbereko wami ukwenza umbereko wezandla, ukuphothela, ugwala, ugida, kumbereko wami lo ukubereka. So kusho ukuthi kungakho ke njenganje ke ukuthi sifuna ukuthi ngoba sibabantu sikhulile nasinje kungakho sifundisa ulutsha ukuthi ulutsha ntele likhona uzijamele ngoba mbereko seyindlala amalanga la. Seyindlala ithokoloji ingene khulu imbereko seyindlala. No ke kuthi ukuthi ngaphandle ukuthi ube nembereko wenzako ngezandla zakho ngekulunge kuleli phasi njenganje. Mtele wazi ukuthi na uqhula lapha wenza ini ukhona ukuphila ngaphandle ukuthi ube nento yenzako uzifune ukuthi wena ufunana empilweni. Dani uzoyithola into oyifunayo ngezandla zakho nongokucabanga mara yonke into noyicabanga uthatha uzima umbeke ngaphambili. Dani uzokubona into zakho zokuqonda uqonde wazi ukuthi ufunani kuhle empilweni. Dani impumelelo uzoyithola iminyango izokuvuleka umkhanyo uzokuvela. Dani bese uyawenza umbereko wakho lo owenzako mbereko mhlambe ngelilanga ongakuphilisa. Kungakho ke sithi abatsha abenze babe nembereko abayenzako ene futhi bakufundise nabanye nabo bakhona ukuphila ngoba wonke umbereko umbereko wakho mntu uthande kuhle mntu uthande ukuthi uhloniphe uyazi ukuthi uzokwenzela something nawenza njalo wawuthanda wawuhlonipha wasabana nawo uzokubona uzokuphila kamnandi. No njenganje ngithokoza ini ngithokoza ukuthi njenganje nami ngikundaba mara qala ngingangani siyathoma kade siphothela senza zonke izinto mara tot namhlanje sisazikhangisa sisazimaketha ke kungakho silapha njengithokoza iThemsile yani yona engithethele kwaNdebele yazongibeka lapha eDurban. No ngiyibethela izandla khulu njengangasila njengikhuluma nje sengwatholile ama-custom amanye ngokuhlukana nami ngithome ngitshentshe steps sami ukuthi ngenza njani ngitshentshe ukuthi ngelilanga ngivele nokutsha kuze ngibiza ama-custom ngoba mtelu bathi uveza into etsha i-can't get bathi can't get into engatholakaliyo mntu uthoma uyenze bathi nabantu bafika bamangala bafumane sewenza okhunye ekade ungakwenzi nabathi bayabuya futhi ngelinye bathole sewenza okhunye bazokuthi akhe sibuyele kulo muntu right nasiya lapha simfumana unokutsha asibuyele kuye ukwenza ukuthi ibhizinisi yakho lapho ke ukuthi mnte ikhambe dani kuzokubona izowuvezela amathuba solangani wenza njalo yabona kungakho ke sithi abatsha bangaphela amandla nongakafiki emphumeleleni hayi kwakhe kuyeza kwakho kuyeza ungaphela amandla nomuntu empilweni uyazi ukuthi into ingakumesa namhlanje mara uyazi ukuthi wena kwakho kuyeza nethi uthatha uzima umbeke phambili uzima uzokuvula indlela. Siyathokoza. Siyabonga kakhulu kugogo useshilo kuningi kakhulu sicela nje ugogo asisukumele ke sibone i-outfit nje. Mhlawumbe ugogo asichazele nje ukuthi lokhu kuyini imvunulo kaNdebele le. Ivunulo yabomama ngimbethe isiNdebele sabomama nawunje umama umbathi iphotho uvunula iphotho nesithimba netjoholo. Itjoholo ngenamalima ayi-5 dani naselumdala inamalima ayi-5 kuzikonyana ngemaqada amancazana dansi umdala ke lapho kumbathi itjoholo yesikhumba sembuzi no njenganje lezi
ngeza nje yabona uchange istyle asithi umuntu uchange istyle uchange istyle wenze ngenye indlela omunye umuntu uzokarwa ngileyo into oyichangeile wena wenza istyle kuthi ukuthi ke leke yingubo ke ngithi nami nangigqokile ngithanga imbathe enomncamo zikhona ke futhi nezigcweleko umncamo lapho khomsa idlanza zakho ukuthi ziyaziberegisa dani ke kuthi lokhu ke ngingibethe enyaweni ke yidzila imbatha bomma dani ke bese ungadela ingolwane ngaphasi zinto ke zimbathwa bomma ke zikhona zabentrazana abentrazana bambatha ingolwane kuphela uyabona njengalezi engisifaka edzileni ngaphasi na umntrazana kumbatha zona ke zodwa ke ingolwane ezinganadzila yabona ukuthi njalo ke lokhu kuzizungwana igama lakho lokhu kusirholwane sezizungwana lokhu ke kumadimidi kuthi ukuthi nombetha amadimidi vele uncamile ukuthi emnyanyeni ya uncamile dani bese uthola umkhala kho ke bese uthola iquba lakho bese dani uyachepa uyemnyanyeni uncamile uliqhakazana ulihuze uyinto yonke siyathokoza ngilindrebele lamambala. Siyabonga kakhulu gogo, hayi siyajabula ukwazi, siyabonga lapho. Siyabonga kakhulu ke ugogo bese simtholile sesicela ukuzwa usisi yena ngapha. Akwande Mzansi, ibizo lami nginqobile ngwakwamasuku ngihlala eTofantein eManaleni ngaphasi komunicipality uThembisile Hani. Kazi nanginje ngiyiproduct kagogo. Ugogo nguye ongifundise ukwenza umbereko wezandla ukuthi ngikwazi nami ukuzithatha ngizibeke ezingeni eliphezulu. Nami kazi kunabantwana engibafundisile kwabaphuma ngaphasi kwami ngithatha ikhono la kagogo ngilidlulisela kwabanye. Kusuthi into le kube yi-generation to generation. Ngiyathokoza ma njengobona nginamacici nginamaphondo nginezinto ezirubelwe ngomncamo is because of ugogo thanda kusingogo ngangikhola ngikhona namhlanje ngiyiproduct kagogo. Siyabonga kakhulu kugogo, siphinde sibonge neThembisile Hani local municipality.